अहानबदा मरुइबा पाउ इंडिया अमदी पाकिस्तान की लांदा जम्मू की आरएसपुरा सेक्टर दा मथौ तौदुना लैबा मणिपुर दगी बीएसएफ कांस्टेबल दीपक चिंखाम पाकिस्तान थादरप सेल सोकपदगी लाइकनब ngamdana लैखिद्रे। इंडिया पाकिस्तान अनी की लान मरम ओइदुना एयरपोर्ट 12 थिंजनखिबा हांगदोख्रे। हौखिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा गाजादा पैलेस्टीनियन कुनमापन इजराइल की एयर स्ट्राइक अमदी अटैक दा हातख्रे अमदी मियोई मौद्रा मरी हेना असोक अपन नंगहनख्रे हाइना इनक्लेव्स हेल्थ मिनिस्ट्री ना टेलीग्राम खुथांगदा ngasi फोंदोरख्रे। मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबम तराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी। इंडिया अमदी पाकिस्तान की लांदा जम्मू की आरएसपुरा सेक्टर दा मथौ तौदुना लैबा मणिपुर दगी बीएसएफ कांस्टेबल दीपक चिंखाम पाकिस्तान थादरकपा सेल सोकपदगी लाइकनब ngamdana लैखिद्रे। पहलगाम टेरर अटैक की पाखुम ओइना हौखिबा मे की तरेता ऑपरेशन सिंदूर हौदोखिबगा लोइनना लानफम अदुदा जम्मू एंड काश्मीर सिविलियन 39 अमसुंग सिक्योरिटी पर्सनल तरेत सीखी। मे 10 दा पाकिस्तान जम्मू की आरएसपुरा सेक्टर दा बॉर्डर लानसिंदुना लांदारकपदा मथौ तौदुना लैबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कांस्टेबल दीपक चिंखाम असोक अपन नंगदुना लाइकनदुना लाखिबनी। महाक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा येरिपोग यामबेमदगिनी बीएसएफ की माइकैदगी महाकपु बीएसएफ की ब्रेव हार्ट कांस्टेबल जीडी हाइना मिंथोल पीदुना इकाई खुमनब उठख्रे। पनबयाई दीपक चिंखाम इंकुमजा 2012 बीएसएफ की कांस्टेबल ओइना जॉइन तौखिबनी। नकलमरोमदा दीपक चिंखामना लैखिदबदा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना महाकी सोशल मीडिया पोस्टा इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याबगा लोइनना मणिपुर मचा अमा ओइना इमा लेबाकिदमक थौना लैना थवाई कटखिबगिदमक चाउथोकपा फावी लोइनना महाकु मतम पुंबदा निंगसिंगदुना लेहौरगनि हाइबा वाफम फोंदोरकली। एमपीसीसी के प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 महाकी सोशल मीडिया की पोस्ट की खुतांगदा दीपक चिंखामना मथौना लैना मरैबाकिदमक थवाई थाखिबा अदु मणिपुर खक्तगी नतना लेबाक असिगी चाउथोकचनिंगाइनि हाइना फोंदोरकली। इंडिया पाकिस्तान अनी की लाना मरम ओइदुना एयरपोर्ट 12 थिंजनखिबा हांगदोख्रे। इंडिया अमदी पाकिस्तान अनी की मरक्ता टेंशन हेनगलपदगी एयर स्पेस के अथिंगबा लैबना मरम ओइदुना इंडिया की नॉर्दर्न अमसुंग वेस्टर्न थंगबा लमदमसिंगी मनुंगदा लैबा एयरपोर्ट 12 अमुक हन्ना हांगदोक्ले हाइना इंडिया की एविएशन रेगुलेटर ना फोंदोरख्रे। मसी लाउथोखिबा सि न्यूक्लियर लैबा युमलोनबा लमदम अनीना यानखिबा लान लोइसिनबगी मतुंगदा फोंदोरखिबनी। एयरपोर्ट सिंगी मनुंगदा श्रीनगर चंडीगढ़ अमदी अमृतसर याउना हाइदिबा एयरपोर्ट सिंग अदु सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की दमक रीओपन तौरे हाइना इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी सिंगना ngasi फोंदोरखिबनी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ना ट्रैवलर सिंगी एयरलाइन सिंगा हक्थेंगना फ्लाइट की फिबम येंगसिनबा अमसुंग चांग नाइना अपडेट तौनबगिदमक मखोइगी वेबसाइट सिंग येंगसिनबा खंगहलकली। हौखिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा गाजादा पैलेस्टीनियन 19 इजराइल की एयर स्ट्राइक अमदी अटैक दा हातख्रे अमदी मियोई मौद्रा मरी हेना असोक अपन नंगहनख्रे हाइना इनक्लेव्स हेल्थ मिनिस्ट्री ना टेलीग्राम की खुथांगदा ngasi फोंदोरख्रे। टेलीग्राम चैनल की खुथांगदा मिनिस्ट्री दगी थादोरकपा वरोल अदुना मखाताना मियोई मरी के असीवा हक्चांग रबलदगी फंकी हाइरी हौखिबा चही 2012 अक्टोबर 3 तगी हौरखिबा इजराइल अमसुंग गाजा की लान असिदा पुन्ना मियोई 2052 चनिपान हुम्फुनिथोई हातख्रे लोइनना असोक अपन पुन्ना मियोई 1,13,19 7,9 हेनख्रे हाइना मिनिस्ट्री की माइकैदगी फोंदोरकली। मियोई सिंग अदुगी मनुंगदा नुपी सिंग अंगांग मचा सिंग अमदी अहल सिंगसु यावी हाइना फोंदोरकली। मतम खरा लेपलुरबा मतुंगदा चही असिगी मार्च की 19 दगी लान असी अमुक हौरकपदगी इजराइल यामद्रबदा मियोई 2,994 हेनबा हातख्रे अमसुंग मियोई 8,700 हेनबा असोक अपन नंगहनख्रे हाइना मखाताना फोंदोरकली।
Board of Secondary Education Manipur Bosem na lauba High School Living Certificate ICSLC exam ki result ngasi lauthokre February gi tarik 18 dagi March 3 fauba pangthokiba exam aduda mahiroi lising kuntra taruka chamapan nifumdoi gi manungda mahiroi nupamacha lising tara nipan ga chahum Marfu taret amadi mahiroi nupi macha lising tara nipan ga yankhai chawnga ga yankhai taruk na saruk yaduna thakiba exam aduda punna mahiroi lising kuntra humdoi ga chatret ga yankhai manga na pass tongduna mahiroi cha da Maudramatoi Dasmi Kuntra Taret pass tauki. Ukrulda base tauba maming lairaba TV channel Tangkol Express ka Notice Window Television Network anina MOU ama ngasi sign taunakre matung tarakpa thabak thorom singda Tangkol Express amadi Notice Window Television Network anina tongan bahiram kaya da punna chatminna bahaina amato oina yanakre Tangkol Express ta sandokpa Tangkol News sing numit khuding gi oina Notice Window TV gi channel singda miyamna meeting taba fangbiragani loinana Ukrulda thokpa thodok wathok singi live coverage su Tangkol Express ki kuthangda newtv gi channel singda meeting taba fanglagani khongthang asina Manipur gi 𝐋𝐢𝐯𝐞 da thokliba thodok wathok sing miyamda khanghanduna aikoi mesel gi marakta ba mari hena chesin naragani haiba thajaba chaunu uba fanghalei Ukhul desera headquarter leba Manipur ki mami chatpa TV channel ama habitai Tangkol Express TMD register ni channel community ne jise aduga after the annual discussion koi notice window television amasung Tangkol Express ani joint collaboration ki MOU ma koi the January jise January bazi komatonga area में आमदा कोई कोलैबोरेशन का वो एक वेंचर नहीं अदुगा Tangkol Express के मध्य की कुछ संबंधित Tangkol न्यूज़ से कोई नोटिस वीडियो दा एक वैसी वीडियो में मेरे को खंगनी मसी की कोलैबोरेशन की तंग हमारे पास में दुनिया में तो बंजरी BSF की ब्रेव हार्ट कांस्टेबल GD दीपक चिंखाम की मयुमदा चतुना इमुंग मनुंग की मियोई सिंगा MP बिमोल अकोइजम गा उनखरे इंडिया पाकिस्तान की लानफम जम्मू की RS पुरा सेक्टर दा पाकिस्तान सेल थादरकपदा सोकपदगी लेखिद्रबा याइदिपोक यामबेमदगी दीपक चिंखाम की युमदा MP बिमोल अकोइजम चतुना इमुंग मनुंग की मियोई सिंगा उनदुना वरी साकिबगा लोइनना इमुंग मनुंग की अवाबदा सरुकया की पनबयाई दीपक चिंखाम की अपोकपा मसागी अनाबना मरम ओइरगा दीपकना इमुंग पुदुना लाखिबने मालेम की इमा की निमित का मरी लेना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हाइरोक पार्ट 2 मनिंग लेकाई द लेबा हेसु क्लब को कम्युनिटी हॉल दा हाइरोक अपुन क्लब हाइरोक अमदी 46 असम राइफल्स की 28 सेक्टर कक्चिंग खुदसम नदुना नोंमगी ओइबा मदर्स डे कम फ्री हेल्थ कैंप अमा पांगथोक्रे ऑनर ऑफ द मदर फॉर all that her hands have done haiba thimda pangthokiba ngasi gi thoram aduda kunipan suba sector gi brigadier Gaurav Kapurna athoiba mithunglen gi warol piraduna haikibada malem asida mama amana macha gi damak lauriba thodang ase aduki matik chawi singthabagi loiba naiba nate mama singna macha singi lairik laisu tambada natraga atai laikai gi chakwa thorang gi thabak kayada mahak masama ka chatminaduna angamba mateng pangjage masida mama oibi singnasu Assam Rifle mateng pangbi haiki brigadier na makha taraduna haikibada tha ani ahum gi mamangdegi ima mayam gi mateng pangjage haina khanjarakpadu ngasi gi malem की इमा की निमित्त लापदा इमा मयाम गा उनबदा थमोइदा अपेन बफावी हाइकी हाइरोक अपुनबा क्लब ना ममांगदा थागतलंबा प्रोजेक्ट कया अमसु ngapigani thangatlamba project kaya amasu thabak oina pangthokutuna hairok ki development kya da mahaksu saruk kya jagi haiki ngasigi mothers day ki thoram aduda hairok ki mama humpu manga da achamba khudol piduna ikai khomna basu utki thoram asiga mari leinana pangthokiba free health medical camp aduda hairok assembly constituency ki MLA Dr. Thokchom Radesh Yamsu layeng balakpa anaba singda yengsilambaga loinana 28 sector airbo kendra sida siguma tharong kaya pangthokbibagi damak thakat phongdoki tongan ba department singda Dr. Nipana saruk yaduna pangthokiba lemna layeng bagi camp aduda nupa nupi punna mioi chatret kanifu manga ana layengki loinana mathau taba hidak langthak singsu lemna fanghanki ngasi ki thoram aduda handakta India Pakistan ki landa leibak asigi damak thawai kat khraba athobu sing amadi Manipur da songna riba lan asida laikhidraba athoba kya gi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnaba amadi awawa fongdoki
Coalition Against Drugs and Alcohol kada Hainopok Women's Welfare Association amasung the Youth Cultural and Welfare Organization Hainopok punna sinduna khana nainabagi mifam ama pangthokre mifam adu Nisana kunai da piba chaiteng amasung masibu tingbada miyam gi thaudang haiba timda Youth Cultural and Welfare Organization YCWO ground Hainopong Imphal West pangthokibani thoram aduda Hizam Priya Kumar President kada Takhelamam Sunita President ISWWA Hainopok amasung Takyen Jam Siam President YCWO Hainopong na President Member Oiki Loinana Secretary General kada Takhelambam Gitchandra Maitene Awareness Program adugi Resource Person oina wangangki Nongmagi oiba awareness program ama Maharaja Buddhachandra College Imphal Manipur State Legal Services Authority amadi Maharaja Buddhachandra College anina khutsamnaduna pangthokre Cyber Security Cyber Law and Combating Cyber Harassment haiba teamda pangthokiba awareness program aduda MP Dr. Angomcha Bimol Akoijam Additional Member Secretary Masalsa Bineswari Maibam amadi MB College ki Principal Dr. Bhavanandana Chief Guest of Honor amadi President oina Daista Famki Ngasi Silongi Laitungkrada Laiba Manipur Rasbari Manipur Vavan Compound Laiba Ibudo Pakhangba Sanglenda Ibudo Pakhangba Thogalup IPTL Silongna Sinduna Kalien gi Thanil Gitarani Panba Ibudo Pakhangba Cheng Hongbagi Thoram Pangthokre Thoram aduna Silongda Thabak Ingkhang Togduna Laiba Maitei Singna Surukya ki haina IPTL gi member Khongdram Indra Maitei na Thadorapa Chiralamada Fongdorakle Multipurpose Club Hiang Thangna organized Togduna First State Level 9A Side Village Open Football Tournament 2025 ngarang Hiang Thang Kangjibungda ngarang hongdokre tournament andun hongdokpagi thoramaduna MP Maharaja Laisemba Sana Jawba Hiang Thang Gram Panchayat ki GP Sarangthem Silasana Devi Wangwei Assembly Constituency ki ex-MLA Oinam Lukoi Social Activist Dr. Kiran Yendrembam Amadi Hiang Thang Lairembigi Maru Oiba Miyoi Kiana Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sarukyaki Thoramaduna Folk Song Amadi Thogal Jagoi Singh MPC Club Hiang Thangna Miyamda Kudol Tamki Chief Guest ki warol piraduna MP Laisemba Sana Jawbuna Fongdo Kibada Manipurna Sana Khotnabagi Lamda Hena Hotnaba Mathau Tare Sana Khotnabana Aikoi Masel gi Marakta Discipline Team Spirit Amadi Masamo Phanbagi Mathakta Mama Lebak Nungsibagi Nationalism Soidana Sagatpa Ngamgani Haiba Wafam Thamki Social Activist Dr. Kiran Yendrem Bamna Haikibada Football masana asi pukchel pikpa wakal thenba mioi singi game ama nate fraction of second da decision lawba ngambagi amasung team gi apunba wakalon sagatuna team spirit sagatpa ngambasu darkar lei haiki District Football Association DFA Thawalgi Mideng Makada Mangal Foundation Maipapi Organizing Committee na City Club ka kutsam naraga Sinduna Mamang Tha April gi kuntaretagi Team Kuntrani toina group nipan thokna khaidoktuna Haidok Part 2 Litan Makhongda leiba City Club ki playground da chatharakiba Third Maipapi Memorial Trophy 2025 9A Side State Level Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match da Lekai FC amadi Gai School FC na goal amamam channaduna draw oiki amadi Tombi FC Lilonga Paras FC ga sanakiba match da goal amata channaba ngamkidrei Hojik aroibada maroiba pawamuk khana pizari India amadi Pakistan gi landa Jammu gi RS Pura sector da mathok tawduna leiba Manipur dagi BSF Constable Deepak Chingkham Pakistan na thadarapa sel na sokpadagi laikanaba ngamdana leikidrei India Pakistan anigi lana maram oiduna airport kuntra gi nithoi thingjin khiba hangdokre Amadi haukiba pung kunmari gi manungda Gaza da
Palestinian kunmapan Israel air strike amadi attack ta hatkre amadi miyoi maudra mari hena asok apan nanghankre haina _Health Health Ministry na telegrami kuthangda ngasi fongdorakle. Ngasigi oina Northeast Window TV na sandokjaba numidangi Manipuri pau matang ase loizare bideng tabiriba pumnong pamuka hana khurumjari. Nail it Imphal Akampad Laklima Session 2025-26 की ओइना admission होजरे. Courses offered are M.Tech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, Diploma in Computer Science and Engineering DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering DECE, PGDCA, O-Level IT and CHMT. Courses Singasigi apply to the last date na 20 May 2025 to oigani. Schedule caste amadi schedule tribe students ki oina free course oijigani. Screen the pijariba QR code natraga link asida natraga 8132062261 da nashima contact tobiratuna kanaba shingasi lobiho. Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi 18 mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani. The Happiness Program is a program for success, peace, and strength. If we attend to our breath, our whole system gets rejuvenated. Manipulating the breathing, you can change the emotions. Uzbekistan ki Fargana city dani higher city sida leiba government ki medical college amani Fargana Institute of Public Health higher college ki magi main campus ni sina taba tongan ba campus mayam amasu leidi haba tare magi hospitals mayam ama lei ado magi sigi main campus se mayam mijing kaminazi masi government college ni more than 1000 student office de like tami ado Manipur ki oina batch ani haba tare ahan ba batch ani like Fargana Institute of Public Health leire first year student amadi second year student mayam ro masi tongan hostel sinda leiraga mahiru ke ama like tami manung sida kai ke features of the opportunity leira young minds there.
ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯠꯄꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯥꯏꯀꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯂꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯕꯅꯦ ꯕꯇꯨꯇꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯕꯅꯦ ꯕꯇꯨꯇꯥꯗ ꯗ ꯃꯦꯒꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯟ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯁꯃꯔꯀꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯉꯤ -2°C ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯃꯔꯀꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯃꯔꯀꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯀꯜꯀꯔꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯤꯔ ꯇꯥꯏꯃꯨꯔꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯁꯃꯔꯀꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯒꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯀꯅꯤꯛ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ 14th ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯒꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯦꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤ ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯔꯦꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯗꯦꯟ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯎꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯎꯃꯦꯕ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯠꯇꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯇꯣꯞ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏ PG ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ MBBS ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯔꯀꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯃꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯁꯤ degree certificate baccalaureate 1930 Tavis Institute Samarkand Institute handwritten Singi Irambasi Lake Laritiram
मागी मनुंगी इंफ्रास्ट्रक्चर सु याम फई अद मगी सिलेबस से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सु याम सेशन न बनाई तारे को कम्युनिटी मेडिसिन जगह रखो वर्क करोगा That Prakash, where from? Basically from India. India was part of it. Uttar Pradesh. So, do you know Manipur? Yes.